Sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U Srbiji nema ko da muze krave, čak ni za platu koja se kreće i do 70.000 dinara. Zbog toga Srbija mora da nabavlja robote koji će to da rade, rekao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i dodao da je nabavka istih već počela. Proizvođači mleka u Republici Srpskoj, Hrvatskoj i Srbiji suočavaju se sa istim izazovima i problemima, te su mlekari iz ove 3 zemlje razmenili iskustva na skupu organizovanom u Sremskoj Mitrovici. Resorni ministri Srbije i Republike Srpske saglasni su u oceni da jednu i drugu državu muči ista muka, a to je što nedostaje ljudi za mužu krava i zbog toga je neophodno da država što više pomogne u subvencionisanju za kupovinu nove opreme. Srbija je, kaže ministar, već krenula u nabavku robota za mužu. Nema ko više da muze krave. Da mu date 70.000 dinara mesečno da muze krave, ne možete da nađete čoveka, kaže Nedimović.